kata ka kerteng jongka ka Voice of the People Party. Ngarang perkat bakal ka Voice of the People Party. Hindi halor kini ki igjingja paro nganod panong nganod pan petisya ng mga don hapo kadai ka voice of someone. Kaba baro upay ba unsa tip ya gijing sisa baro tinray kani ka bangile ngiwan hakmat jongpi media. Siapi pa ba kamut ban pensotu baklaya pi kamut ban yalam baklaya pi kamut ban pen klumar jemut ya pi ngimdon ni ngidon bit thik kajing temu jengi kalong bakhoy kababa kabangin ya bit nakabanta sata katong menyalam ban pen keladur ya kari bargajat pen riu jengi ban pen keladur ban pen scam ban pen bapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat syaki ki baba baca bakam ba susu pai ba bin ngada bacing sokhia ka mensim ngamla bancu sngap kumla pen pau kiri orang ba kadai gaji sisa ba hadin mengayuk ke phone call hadin mengekendu ki brio habaya tho habaya brio bat halenti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno nginrai kumno kidon kini ki bang aku pen pau pi kidai ki nong kersan berhem mensim jong prak nomor kidon ke jingkermen badai tang hau prak ngena nonrai ke jingkela ngamsok ke mensim nomor kidon bong ba nginlet no ska UDP nginlet no ska kongres nginomit thabut su lani nginlet no ska nota ngasngo ba kali ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jingker clear ngihap banwan sipi kong pai ba ngakuan pen kenmau ba ke ka baca ke ka ba laja ka dei hapo konstituensi ka jonga ko banga ngade pan persya hakmat ka sisi bang adab ong yiki ba ke ka ba pipirai nganong la pan menjur ba ke ka ba persya apo ngan persya sabar namar ngan sngau le dia ada ngamle kumta nga sngau ba pen kenmau tu kentin bong ba coward dies many times before that ureu khau pot wada biap bonsian shoban mat ya kejunyak pasisha nan pen kenmau haki por gisram rolet haki taki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini kini jengket at mentala borok sistem hadin ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngadai ubreu biasa ban ngayai ne apa yang kita kejingele apa yang kita jekun nomor ngaken mau bit ya ki ba ki bale jit nga klampen ketram ki ba jit nga om nang ta kejing mentoy jo ki simet kanu ki ba yit ba thoy ki ban sabar konstituensi badan ka vote ki badon ke jingit ke jingit ke jing shania bar ke jing kermen hanga kumno mikmat kumno wan shet kelai ki kawan ke jing tenra enga habanga thia ngade momdon jaka ke kentin kawan na shendet ke boong mame lada metip ye jing sisa ban me skap ye jing sisa men bam ye jing perem de mat kadau ngasngo banga de ban wan sepi kung pai ba kamut bakani ka bangin wan bai thu epi bangna isi ba arden dan isi ye ka VPP kumangala ong yepi bakiri ki parlok ru umdei bangin mi no na upra ngeno mi no upra nomor upra ngingit umdei ujong no upra udei joki pai pa stang de pai ba ki be ngi kata ngin haban mi ndai nginom priang pat da komoi pa ngaku an pen pau yepi ya kani na ma su pia pra kemersiam de mat kada ong pen ken mau ya ke jingja hapo konstituensi ki jonga ngalaya de ka constitution Henry nga ong yaki ngam sempersya yaki ki kandidat ke bapi pirajit wala dangim don benta hakata ke jing bakla hak jing jet ke jongpi hak jing decide ke jongpi Henry ngin siam lang ya kata ke jing bakla ke jongpi ban pen bah pada kejat penrio Henry i doktor bat scam badan burom i pen sutu bakla pai ba nei pio ada kebor ngadon hang ni ba ngakren mata ke mau pai ba lembak video with my responsibility and authority ban persai nreng ladon ke perkhat atau kopor next day ka bai Dr. Baskem da bobrong ila keren pop media perstu baklai bai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani parma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga khampuli constitution ngamdong kaban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi batal constitution but mapi bapen ken pada constitution correct ngaku ban keren da ka basai piong
bau badal bot ukam pulih constitution uyai light na constitution lada dongkam ki jing penongkam jing dongkam penbaha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskem nokam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat nyuk snem ngako ban kren pi dak basai badai mo pi bo pen Kenya constitution ya ke ga basuit de pi ya ke ga bo penbiang ye pi ka biang ya ka badai kiwei kam dei ya ka badai kiwei di go bakla ka badai ki jong pi ka dei badai do ngako ban penpau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka kren shai ha ka badai kumno ban ha ka badai bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle laning de ban pha lembaga constituency ngina de bande la jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penken ndei piong bat hanaba ngala bakra na constitution kane ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee, and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that. Halor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but ki jing recommend jong kalong basai. Mga akjing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit ya ki brio ki baken saitam bat ki badaitam lega ba small pala pa ba 4 juta ko ya poko partai hapo ki election hakinu ki election lanehno no party 4 juta ko bau ba apply na po jayaw and declare pat na po mokhar kadai tanah kadaw fimla ba pen jubab ya kata ka jingkeli jong apa ka ega procedure jong ka party kabayo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po mokhar pi persyang ban hit around the bush ban persutu baklai pa ba ndai ngakuat penpau tang ni koi 4 judon kot ban 4 juja kot hei ga judon nak partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hei judon po partai ban ete songkurim ban don ka engagement ban kiwei ndai ya ka wedding nani ka je tho pat kiwei kata ka bamla ban priang ka jatang apo VPP hatu katangan sengap kipai ba na bro artery constituency na Penthor ba na mau prem ki ong new MLA wala basta ujob tang arsin upersaman warna brio na po Penthor sa po Mokhar o na po Penthor sa po Jaw 19 Jaw constituency ko bahap ka Jaw mau prem baru persaman warna pa na po mau prem sa po Mokhar Penthor kani ka bamla pandong ngadab ong baraki professor baron brom ngadap ong ki por balit la fi bakla ki MDC kan de gajing sedang bat menta ma phihi bokot ya kani gajing pher jumut gajing ya klum gajing penklumar jumut de mat kadaw ngakwa bang penpau ba Dr. Baskem boton brom hatu fi bakla ma phina nga bakla manga pat ba bishar kani ngam sim don nang ne khmat ban penkesan ladi de ban penremeki ndai tamban bet yo to sembai jong gajing pensutu sapi ki pat ba lagi mio ya sispa nak sispa nginio bit sanpo nak sispa bagi pai ba hane badim ki pai ni ke video kin sedang man perkhat kinumla ban sulit cakabat tap election dak jing songshit lagi kuat dak ba fi duai ba fi puson bat pensa simpat ya karai nomor karai ko pisim pinapat keno ma pi la dia ngimna ni ban kan thoi ko party nomor lapan khai ko party lembaga mayan blai lembaga por kaya jong blai nginum la ban ka nginum la ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mila ban pendokam yangi henry nginum sya dari leiru ban pendokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nganoi pi da ka pasai ba kat bang anang don bat kat bang idang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kat bagi patnut ban be yangi napo a party ngenai ko ka assurance badalilay kata ka nong remblay ka bagi penokam kata ka clean politics bagi penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalilay ro namar ka jingja jok ka
selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kunta terterngin sa puli ka